Na platou ispred Rudarske česme održan je humanitarni bazar za Nataliju Stevanović i Željanu Arizanović. Organizator humanitarne akcije je Udruženje Ujedinjeni za Lazarevac. O zdravstvenom stanju ove dve devojčice i koliko novčanih sredstava je potrebno da se prikupi za njihove dalje terapije i lečenje u inostranstvu, prisutno je upoznala članica udruženja Gordana Sinđelić. Ona je istakla da ima malo vremena da se prikupi dovoljno sredstava. Pored organizatora na humanitarnom bazaru su učestvovali i mnogi lazarevački privrednici i istaknuti humanitarni pojedinci. Ovim putem apelujem da na sve sugrađane i ljude koje trenutno ovo gledaju da preskočimo danas tu jednu kafu i da pošaljemo 908 na 3030 jer ipak naše malo neko znači mnogo. Izrazivši zadovoljstvo odzivom građana i zahvalivši se svim članovima na podršci i pomoći, članica Udruženja Ujedinjeni za Lazarevac Radmila Tolović-Vasiljević istakla je da ovo nije kraj humanitarnim akcijama. Jako je teško i nabrojati sve one koji danas učestvuju ovde, prosto zato što je bilo devojaka i ljudi koji su se javili preko Fejsa ili kako god i dostavili keks domaći, svoje proizvode, kape, maske, sve što su imali da ponude, oni su to doneli i dali ovde, a da nisu mogli danas da prisustvuju ili da ne mogu svi da se nabroje prosto koliko danas imamo ovde humanih učesnika. U narednom periodu organizovaće se akcija humanitarnog davanja krvi i akcije prikupljanja pomoći socijalno ugroženim porodicama.